اختار الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء. Аллах субхана ва таала ушул пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам ага эң жакшы ысымдарды тандап койду. اسمه محمد. Анын аты Мухаммад. يحمد أهل السماوات وأهل الأرض. Мааниси аны асмандагылар дагы, жердегилер дагы аны мактап турушат. يعني ذي الخصال الممدوحة المحمودة لا المذمومة. Демек анын мааниси ал ошо мактоого татыктуу болгон сыпаттарга ээ. Ал кандай бир айыптоого татыктуу эмес, бир мактоолорго татыктуу. واسمه في التوراة أحمد يعني هو أكثر الناس حمدا لربه. Эми Торатта болсо, Торатта келген аты болсо деген анын аты Ахмад. Ахмаддын мааниси деген бул Аллах тааланы эң көп мактаган. اختار الله له أفضل نسب. Жана ошондой эле ага дагы ата теек. Өзү ата теегин эң жакшы ата теек тандап койду. اختار الله له أفضل زوجات. Ошондой эле Аллах таалага эң жакшы аялдарды тандап койду. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى الناس خلقا. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой эле анын кулк мүнөзү эң улуу болгон, эң бийик. أطيب الناس رائحة. Ошондой эле адамдардын арасынан эң жакшы анын жыты болгон. إذا مشى من الطريق Качан бир жолдо өтүп бараткан болсо, وذهب жана өтүп кетип калса, تبقى رائحة الطيب في الطريق. анын ошо жакшы жыты ошо жолдо калып калат эле. يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم من هنا. Жана адамдар ошондон билип коюшат эле, мына бул жакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кетти деп. كانوا يأخذوا عرق النبي صلى الله عليه وسلم يضعوه في الطيب فيكون أطيب الطيب. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын терин алып туруп, аны деген ошо атырга кошкондо эң жакшы атыр болот эле. أشجع الخلق عليه الصلاة والسلام. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул эң баатыр болгон дейт. أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام. Эң чынчыл болгон. لا يعرف عنه كذب قبل النبوة فما بالنا بعد النبوة. Пайгамбар боло электен мурда эле эч бир дагы учурда ал жалган айтуусу ал белги болгон эмес. Эч качан жалган айткан эмес. Ал эми пайгамбар болгондо эмнени айтабыз? أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. أعبد الخلق كان كثير العبادة يقوم حتى تتفطر قدمه. تشقق. نعم. Эң көп Аллахка ибадат кылуучу адамдардын арасында. Эң көп ибадат кылган. Ал ушунчалык көп ибадат кылгандан аны деген буттары шишип кетчү эле дейт. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء أعلى سبحانه وتعالى بالنسبة لما يكون عليه البشر. Демек Аллах субхана ва таала ушул пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам адамдарга тиешелүү болгон бардык нерселердин эң жакшысын ага тандап берип койгон. متواضع عليه الصلاة والسلام لا متكبر. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан текебир болгон эмес, ал жөнөкөй болгон. يجلس мع أصحابه. Ал өзүнүн сахабалары менен чогуу отурган. يدخل داخل ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى المسجد. Мисалы сырттан бир адам мечитке кирген болсо, пайгамбарды танып айырмалап билбейт эле. والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه. Аба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо сахабалардын арасында отурат эле. لا يعرفه. Бирок аны танып, аныкты айырмалап билбейт эле. ليس له جلوس خاص. Ошондой эле ага бир алардын арасында бир өзгөчө бир отура турган жери жок эле. ولا لباس خاص. Же бир өзгөчө бир кийими жок эле. فيقول الرجل يقول فيكم محمد هل يوجد فيكم محمد عليه الصلاة والسلام. Сырттан келген адам сурайт эле. Силердин араңарда Мухаммад барбы деп? Араңарда Мухаммад барбы деп сурап калат эле. يمازح الصغار. Жаш балдар менен тамашалап ойнойт эле. يسلم عليهم. Аларга өзү биринчи салам берет эле. يعلم الصغار والكبار والنساء. Улууларды дагы, кичүүлөрдү дагы, аялдар да үйрөтөт эле. ما مس النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. طبعا من غير المحارم. Эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн жакын туугандары болбогон бир башка чоочун аялдардын бирөөсүн дагы эч качан ал колун кармаган эмес.